أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا إلا الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله المصطفى أدى الأمانة ونصح الأمة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده حتى آتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه ما ذكره الذاكرون الأبرار وما تعاقب الليل والنهار وعلى آله الطيبين وصحابته الغر الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا أيها المشاهدون الكرام أرحب بكم أجمل ترحيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Wasanglit iwan pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala mga palanggunganan balhulmat nagdurong og hawak tumapon ini. Alhamdulillah ayaw kita niyo magkalupa dahil nga amuin tumunay sin pagsarang sukul iwan pamuji pa Allah subhanahu wa ta'ala hakatan waktu karena inkatan kita niyo ini yari kita niyo biyayaun halawm nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala sa laggo nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in panghidayat niya kato tanyo mari paaka ma Islam amuin tiag anak kita niyo daing ha mga bangsa muslimin bariman in maas tanyo bariman muslim in anak apo tanyo alhamdulillah daing ha mga bangsa muslimin in ini mga katautay manghuran sa laggo nikmat sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab karna daing dihay ni
in kalapasan tanyo daing hakajul janaan dunya labi luba na to daing hasiksa hapinal ka jahannam hadlaw akhirat. Mga katawtay manghuran balhulmat, in nikmat ini pagkasya sa halga sa lagu-lagu nikmat na subaitan yu ayaran siya biyayan. Sabab karena in kita niyo anak kapu Adam aun kuntaratan niyo. Amo nalong ta hiblis, iban si mga tindog niya. Pagkain kita niyo, yari kita niyo halom nikmat agama Islam, na in kabayan sin kuntaratan niyo, larakun ini biyayan. In nikmat ini. Pakuwaun kita niyo, daing agama Islam. Hasupaya kita niyo majul jana. Hasupaya kita niyo makasud pala mapinal ka jahannam iban niya. Amo na laong ta in hipanasat niya kato tanyo, amo na in pagsirik panyakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah mga katawtay manguran, kaya pangadyan tanyo sin lima bayat to in tungod sin pagsirik. Labi luba na to in pagsirik dakula. Na inyat to daing hamanga salagu-lagu panasat sin iblis kato tanyo anak kapu Adam na aun na rin nga mga manusia waliyadu billah amo inasasat sila biyayan. Amo na magpakakita-kita nyo biyayan, Muslim biyayan, sumagawa magdag sila patas bud, patampat biyayan. Magkadya sila rin dito hato. Biya mga tawi-tawi yaon, nayaon din doon hayaon in amuin tampat budjang, in tubig kupya, tubig dakula, bud bunggaw biyayan. Inyaon pagpusbaon sin mga Muslim din dito hato. Na ininiday nga panasat sin saitan mga katawtay manghuran, amo in supaya malungsad in ka-Islam tanyo. Sabab in sirik dakula, in iyan mamurtad in manusia nakahinang kanya. Di ampunon sin Allahu Ta'ala in manusia nakahinang kanya, wala nakapagtawbat akabuhi niya. Amo inyabutan na sa sin kamatay niya, na inyat to di si ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na sarang tud mag-us-us, magtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amuinin kusog sin panasat kato sin saitan. Hangkan na makakita-kita niyo Muslim biyayan, nangayo pa Allah ta'ala, sumagawa, yatto raisab nangayo patampat biyayan. Panasat sin saitan mga katawtay manghuran. Alhamdulillah, na yatto tanyo na kaya pangadjian, mura-muran inyat to magmumpaat ka to tanyo katan, amuin kaaniwan tanyo intiragbusan sin pagsirik dakula pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hawak tumapon ini in pangadjian tanyo mga katawtay manghuran balhulmat, amo na long taisab in amuin sirik sibi-sibi. Misan tanyo nabisara na lima bayat to, nabiyayaon sirik sibi-sibi tartanto na to in pagriya. Sabab ini pakaradyaan dakula in riya ini. Mataud sirik sibi-sibi mga katawtay manghuran, biya nasin sumapa kita biyayan, madugang deng Allah Ta'ala, inya to sirik sibi-sibi biyayan. Biya nasin laong ta, utukan ako sin tampat, na inya to pagsapayat to, atawa bang mga pakaibanan, biya mga lugos yat to biyayan, nahati niya, aun din dito hato, taumarayaw biyan, biyakan tuan alawi. Na yung pagsapa nila biyan, ati niya, tuan, hamuyat to biyan, sapa na yat to biyan. Tuan long niya, pagsapa na inya tumadukang din Allah Ta'ala, sirik yat mga katawtay manghuran. Sirik sibi-sibi, sumagawa pa bila, wayroon tinggalan, sumusunod mahinang na siya sirik dakula. Apabila nangitikad na Muslim nagsapa, patampat sa kaula-ula, magsibu na in amuin kawasa, in kabasaran, iban sin Allah subhanahu wa ta'ala, na inya to sirik dakula na. In palipalihan, sirik sibi-sibi, amuin mangkaw manaw, makakita kaw kuting itom, atawa manok-manok itom, atawa lang tatukki biyayan, na jagahan niya to biyayan. Nauno ito, humundong ito, jajahan, lugi lava. Nawang ito atin niya, humundong dahil halugi, di na siya tumuwi biyayan. Lugi lang niya biyan. Pali-palihan ini mga katawtay manguran, sirik sibi-sibi. Lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam, man raddat hutiyaratu an hajatihi faqad asyrak. Isiyu-siyu nakapagang kanya biyayan. Nakapahundong ka, nakapasulak kaniya, dahil nga maksud niya,
Sabab sin amin palipalihan niya tumanok-manok nakakita siya itom. Kaya pagangan na siya sinhajat niya panahon niya. Sa unaltod nakapagsirik na siya yan. Sirik siwi-siwi. Sumakawa adakala mahinang sa sirik dakula. Apabila nangitikad na manu siya. But in manukyat to biyayan. Aun kawasan niya. Dahil dituhat tumakaingat sin ilmu uhaib. Na ang patunggalin Allah Ta'ala sangat makaingat. Nawangit to nang itikad ng Muslim biyat to yan, nahinang nasa sirik na kula sa piyang sakuto mo ng manok-manok. Itum, atawa mga tukki biyan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Makapilig do mga katao tayo manghuran, inamuin sirik inibiyan. Dahil nga mga sirik siwi pa biyan, amuin mamungin manusia, masya Allah, wasyita. Kaya handak sin Allah ta'ala, iban sin, kaya handak mo. Atawa, lawlallah wa anta. Wala, bang sadya bukun kaymo, bang sadya bukun Allah Ta'ala, iban ikaw. Na inya to, sirik sibiya kabtangan. Apabila siya, wairun tinggalan, sumusumay nang nasa sirik dakula. Sabab apabila ay manusia, nangitikad na, in manusia ay tuaon day sab, kahandak niya biyayan, gaus niya, magpaaon sin pakaradyaan, na inyat to mahinang nasirik dakula panyakuto niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabtung balin Allah ta'ala mag-amulay singkatan pakaradyaan. Hangkan na impamungtan yung mga katao tayo manghuran sarang masya Allah summa syikta. Kaya handak sin Allah ta'ala mahuli ampain amuin kabayaan mo biyayan. Bang sadya bukol Allah ta'ala mahuli ampa ikaw biyan. Na di man jari amin papag-abayon ta sabtung galin Allah subhanahu wa ta'ala mga katao tayo manghuran hakawasan niya. Na inbis sarang tanyo awak tumapon ini amuna in riya mga katao tayo manghuran. Sabab in ini daing ha mga kiabukaan to jin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Katu tanyo katan umat niya kiabukaan niya. Sa hambuk hadis ni Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod sin riya biyaita niya pa mga sahabat niya hangkan na ini amo to dinin amuin pangadyan tanya waktu mapun ini hukuman sin riya iban siksa niya sab ayaw pagkakita mo di muka biyan misan in Rasul sallallahu alaihi wasallam yuga das siya biyan para kan siyo in biyaita niya mga sahabat subhanallah amuin sa puntukan na sa kusog-kusog na pag-ibadat pag-iman mga kasahabatan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sumagawa misang pabiyat to, miyuga datu din Rasul sallallahu alaihi wasallam, amin kugdanan sin amin sirik siwi ni pagriya biyayan. Biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Kabukaan ko tudlando. Dahil nga mga kabukaan ko kanyo, mga sahabat biyayitan si Rasul sallallahu alaihi wasallam, biya dinin hat kita ni mga katao tayo manghuran. Amin huling zaman na ini. Syirkul asghar. Amuin sirik siwi. Laong si mga sahabat, uno yato ya Rasulullah, pag yanon sirik siwi. Biyahita si Rasul sallallahu alaihi wasallam, amuna in riya, pagpakita kita biyayan. Pagpakita kita sin pag-ibadat supaya siya bantuon biyayan. Kihabukaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hambuk hadis mga katao tayo manghuran, hambuk waktuin Rasul sallallahu alaihi wasallam, yabutan niya mga kasahabatan, nagbibisara, hatungod sin Masihid Dajjal, amun Dajjal. Nagbubuka-buka sila. Naunin biyata kanila sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ala ukhbirukum bima huwa akhwafu alaikum indi minal Masihid Dajjal. Mawaya ka kamusuy-suyan ko, sin amuin lawi pa kabukaan ko doon kanyo, dahil sin Masihid Dajjal, laong si mga sahabat, tanto ya Rasulallah, unim biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, asyirkul khafi. Amuin sirik nakasipok biyayan. Amu na lang ta inriya, ang papyatar ng sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ay yakumar rajulu, fayusalli, fayuzayyinu salatahu, lima yara min nazaril rajuli ilay. Inmano siya, timindog siya nagsambahayang. Pangusat to, pagkita niya, aun hambuok mano siya, usog imatod kanya biyan, piyalingkat niya yung pagsambayang niya. Piyahantap niya rakuman, in pagsambayang niya. Sabab may pakita-kita niya, paamin mano siya imatod kanya yato.
La ilaha illallah. Kaya buwaan si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hangkan na ini mga katao tayo manghuran, pakaradyaan dakula, sabab karna ini Rasul sallallahu alaihi wasallam amuin mismo nagbayta kabuwaan niya kato tanyo. Pa mga kasahabatan na, main ka ni mga sahabat yato yan, radiyallahu anhum ajma'in, sa rayaw-rayaw na pazamanan, biya dininhat kita niyo mga katao tayo manghuran, amin huling zaman na ini. Hangkan na hati yung tanyo marayaw, unuin pag-iyanon riya. Inshallah subhanahu wa ta'ala mabisaratan niyo, unuin hati sin riya, unuin bahagian, atawa kahalan, sumud in riya, may itong kasyariya, atawa di, unuin siksa kanya, sintaw magriya, iban sin unuin ubat sin riya, inshallah subhanahu wa ta'ala. Muna-muna mga katao tayo manguran, in pag-iyanon riya, hakikatul riya, in hakikat sin riya, siya nalong niya, iradatul ibad, bita'atil ma'bud azza wa jalla. Lil husul alal hazwati bainahum wal manzilat fi qulubihim. Siya nalong niya in ipon, mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala, in maksud niya dumauhat karayawan, dumauhat babantugan hapangatayan sin manusia, dumauhat laguun siya sin manusia, makakita kanya biyayan, dumauhat dirihilan daing hamanusia atawa pakaradyaan dunya hasawab sin pag-ibadat niya to. Hati niya ipakita niya yato, amo yato yung hakikat sin pag-ianon riya mga katao tayo manghuran. Na in riya ini, in siya, nabahagi siya nagdua. Aun riyaul akbar, iwan riyaul asghar. Hangkan na lang ta in riya ini, misan siya sirik sibi manjar ira siya mahinang sirik dakula. Biya na sin pag riya, sin mga sila munafik mga katao tayo manghuran, in mga munafik, in kaunan nila biyayan, na ipakita nila in ka-Islam, pag-ibadat nila biyan. Tiyatapok nila in kakupuran nila. Wayroon pag-iman nila biyan. Na inyat to amo na yung pag-riya, dakula. Riya, sirik na siya mga katao tayo manguran, sirik dakula biyan. Sabab in sila, wayroon pag-iman halong pangatayan nila biyan. Hangkan na yung mga munapik sa bugat-bugat na sambahayang nila biyan, sambahayang pajar, iban isya. Maita, sabab karna, in pajar, malindum biyayan. Wayroon da makakita biyan kanila na wayroon da amuin baya nila to. Sabi maksud si pagsambayang nila, pakita kita biyayan. In sambayang isya damikian dum na. Na wayroon na makakita kanila biyayan. Misan sila di na sumambayang. Na mamugat yato kanila biyayan. Hangkan na ito sabihin maksud nila pakita kita. Na in riyaul asghar, sibi-sibi pakita kita, amo na long ta in amuin, haamuin mga ibadat biyayan. Aun waktu magdatong kanya biyayan, in amuin riya ini, na inyat to, riya sibi-sibi. Mabaktal in ibadat niya yat to. Mabaktal in ibadat niya. Na mga katao tayo manguran, in riya ini, in siksa niya, dahil di hadun niya, labi luba na to dadlaw akhirat. Hangkan na ini sarang to, tinggalan taniyo. Mismo in Rasul sallallahu alaihi wasallam, miyuga siya mga katao tayo manguran. In riya, daing hamanga siksa niya, daing di hadunya, biyaita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, daing kan Jundub ibni Abdullah ibni Sufyan radiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man samma Allahu bih, wa man yurai Allahu bih, muttafaqun alaih. Sabda si Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hisiu-siu in nagparungog-dungog biyayan. Nagparungog-dungog sin kakahinang niya. Maksud, dumauhat, lalaguan, babantugan pamano siya. Atawa pakaradyaan dunya, dirihilan biyayan. Samma Allahu bih. Na patarrangun sin Allah subhanahu wa ta'ala, maksud niya lang si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Parunguhun tuod sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pamanga manusia, in amuin maksud niya yato biyayan. Hati niya, bukisan da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biya na sin manusia na hipanuisuin niya in ibadat niya yato biyayan. Magpabilib siya biyan sin ibadat niya. In ini makabuka mga katao tayo manghuran, sabab
in siya makalamod siya nga sirik sibi-sibi. Sa bukon na karna Allah subhanahu wa ta'ala, karna na babantuhan, pamano siya inamuin paghinang marayaw, pag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga mga siksa niya dan dia dunya, bukisan sin Allah ta'ala, inamuin maksud mo yato biyayan. Wa may yura'illahu bih. Hisiyo-siyo in nagpakita kita, bukisan da sin Allah subhanahu wa ta'ala. Maksud niya, hipakita to sin Allah subhanahu wa ta'ala, doon kaniya, in maksud niya biyayan. Muttafaqun alayh. Mga kataw-tay manguran, in hadis ini, siksa sintao magriya dan di hadunya. Siksa kanya biyayan. May taunin jumato, hinaun na siya sin manusia. Sabab, bukisan sin Allah ta'ala maksud niya biyayan, na apabila in manusia, kaingatan nila na, in ikaw hati yaun, atawa in manusia ini, nagpakita-kita sadya, bukun matan, ikhlas mo Allah ta'ala paghinang niya marayaw, sumagawa, magpawantog siya biyayan, magpasanglit siya biyayan, sin karayawan niya, bukisan kanya sin Allah ta'ala, pag-uwas, hinaun na siya sin manusia. Hinaun na siya sin manusia. Dahil nga mga siksa mga kataw-tay manghuran, sin among inriya. Hambuk hadis mga kataw-tay manghuran, riwayat Imam Ahmad, dahil kan Amrin ibn Marra, qala kunna julusan inda Abi Ubaidah, fadakarur riya. Laong niya, si Amrin, in kauna na mo, laong niya lumilingkod-lingkod dito kan Abi Ubaidah. Nagsabot sila sin tungod sin riya biyayan. Pagpakita-kita sin karayawan, ibadat, maksud, dumauhat, babantuan. Faqala rajulun yukna bi Abi Yazid, ilawang sinahambu kusog dan dito hato, indang lain niya, hi Abi Yazid, sami'tu Abdullah ibn Amrin. Diyungog kulong ni Abdullah ibn Amrin radiyallahu an, yaqul, nagbayta, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nagsabdalong niya in Rasul sallallahu alaihi wasallam. Malaggo ini mga kataw-tay manguran, siksa sintaw magririya. Man samma'an nas bi'amalih, hisiyo-siyo in nagparungdungog siya, pamano siya, sin kakahinang niya marayaw. Samma Allahu bihi sami'a khalqihi. Parungugon na hirul kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala biyayan. In maksud niya ito biyayan. Bang dumawhat siya, babantuan, oon hirul kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bantugon sa simano siya panagnaan. Samma Allahu bihi sami'a khalqihi. Parungugon na sin Allah subhanahu wa ta'ala in magdurungog sin amuin pagpabilib niya yato. Dahil nga mga piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagubusunin jumato, wahaqqarahu, ampas siya, hinaun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wasagharahu, ampas siya, babaun na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di na siya lakbuun, sin mano siya, sabab karna biyawa na siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Riwayat Imam Ahmad. Hangkan na rin diyahin ni mga kataw-tay manghuran, intao magriya biyayan na sa kaula-ula hati niya, nalawa rin doon kanya in akal marayaw, in pikilan marayaw, sabab karna maglaul na siya biyayan, sin ibadat niya, hipakita niya, ipabilib niya pamano siya, pawusya to, bang kaingatan sin mga manusya, in maksud niya to, pakita kita dya biyayan, magpabilib, bung si handa, hinaun siya sin manusya, abo kun hati mataning kayo mo ni karayawan, pakita kita dya hati, hangkan na in muslima kataw-tay manguran, marayaw in pag-iman niya, iban panawhid niya pa Allah subhanahu wa ta'ala, malayo kanya in sipatriya ini biyayan. Malayo in tunggal pagpakitaan niya sin karayawan niya, tupot tunggal Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab karna, amuyat to, in amuin, nagpapanjari kanya, maksud maghinang marayaw. Bukun manusia biyayan. Bukun manusia. Na ini hati niya pakaradyan dakula sabjima dya mga kataw-tay manghuran. Hazaman tanyo ini na mataud biyan bang makahadji biyayan na di makatanam biyayan. Hati niya biya mga mangdi matawag siya al-hajj biyayan. Haji dungalan siya biyayan. Uno ya tumaksud hasupaya pagpahati tabianin kita haji na biyan, bukun ka in ibadat ini sa lagu-lagu para Allah subhanahu wa ta'ala, nabang para Allah subhanahu wa ta'ala,
Di na humajat. Kaingatan sin manusia. Di na humajat. Ay simu da, biyantog kau tiyawag kau haji iban bukon, na wayrun da to kay mo biyayan. Sabi ni hinangyat to, karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang kau mabaya, ya kau temang mudbal hulmat, lagbuon kau sin manusia, pag ikhlas kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab, bang kau nag-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala, mabaya kau iban sindi, lagbuon da kau sin Allah subhanahu wa ta'ala, iban sin manusia, lagbuon nila kau biyayan. Sabab karena ini kau tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Na, biyan mga katao tayo manghuran. Pag riya ini, magsadak ka biyayan, di makatanam. Bang di niya ikapanuysoy. Aun waktu, hipos niya pabiyayan. Nain ini, malawain pahala sin amuin karayawan tabiyayan. Malawain pahala biyayan. Sabab in riya biyayan, bak talon niya yung kakahinang biyayan. Parman sin Allah subhanahu wa ta'ala, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal ada. Ayaw nyo pagbaktalain pagsadakkan nyo. Sinamuin kabtangan panumboy, iban kabtangan mangi. Amuin masakit biyayan. Huon dimihil kau biyan sa biyubulian mo biyayan. Bisara mangi na inyat to makabaktal. Sinamuin sadaka, maiging pahala niya. Kalladhi yunfiqu ria'an nas. Para man sin Allah ta'ala biya sin manusia nagnapaka, nagsadaka karena hipakita niya pa manusia biyan. Bantuon sa si manusia. Na niya to baktal, wayroon pahala biyan. Wayroon pahala. Amu ya mga katao tayo manghuran, in amuin siksa sinriya, den di hadunya. Den di hadunya, hambuok, day nga mga hati niya, tapsiran sin hadis yato, day nga mga ulama, haadlaw akhirat damikyan, patarrangun da sin Allah subhanahu wa ta'ala, bukisan in amuin maksud mo yato, in ikaw hati bukun karna Allah subhanahu wa ta'ala. In pag-ibadat mo, sumagawa karna pakita-kita, na inyat tulong ta, hinaun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala dito hadlaw akhirat. Kaingatan da sin manusia biyayan. Na hadlaw akhirat mga katao tayo manghuran, uno isabin among inlong ta, siksa hata umagririya biyayan, way nadukaing mga katao tayo manghuran, amo na inapinal ka jahannam. Wal iyadu billah. Pakaradyan dakula. In amo in pamayta banda kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hadis din kan Abi Hurairah radhiyallahu an, long hi Abu Hurairah diung kulong ni Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda. Dungukan yung mga katao tayo manghuran, in amin siksa sinta umagririya, in niyat sin pangatayan niya bukun karna Allahu ta'ala maghinang marayaw. Sumawa karna dumawat babantuhan na supaya sa lagbuon sin manusia pagriya. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, riwayat Imam Muslim, inna awalan nas yuqda yawmal qiyamati alay. Bunal tuod, panagnaan mga manusia, amuin hitunay kanila, insik sa hadlaw kiyamat, panagnaan. Hambu kusog, rajulun istushhid, hambu kusog na sahid siya pagparangan. Fa'utiya bihi fa'arrafa Allahu ni'matahu fa'arafaha. Narendo na yaon para tungon na sin Allah subhanahu wa ta'ala. In amuin pahala niya yatto. Am para hindi tuwa tubaitaan na siya biyayan. Amo na yan inamuin tungbas pahala mo. Nakaingatan niya na rin dito hato. Kaingatan niya na rin dito hatuin amuin pahala inibiyayan. Kakitaan niya rin dito hatuin pahala sim pagparang niya. Nasubon siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fama amilta fiha, unuin amuin hinang mo, may ta mo yan, nadawhat in amuin pahala yan. Unin sambag niya, qataltu fika hatta stushhid. Nagparang ako, karna mo ya Allah, sampay na ko na sahid. Unin ibayta kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala rin dito hato, kadabta, puting mo,
walakinnaka qatalta li ayyuqala jari faqad qil. Puting mo, sumagawain ikaw, nagparang kau, nagbuno kau iban sin satro, nagatubang, hasupaya bantuhon kau, maiyan kau maisog, faqad qil, na nadawhat mo na sindito ha dunya, biantog na kau maisog, la ilaha illallah. Uno na injuma mga katawtay manguran, summa umira bihi fasuhiba ala wajhihi hatta ulqiya finnar. La ilaha illallah. Magdaak na rin dito hatuin Allah subhanahu wa ta'ala, hipa tilakbo na siya paapinal ka jahannam. Mahuli ampay mu'muin pamayhuan niya hatta ulqiya finnar. Sampai manigabluan siya, manigubtiguban palawang apinal ka jahannam. La ilaha illallah. Panagnaan niya to. Hikarua mga katawtay manghuran, manu siya nag-ibadat sumakawa riya. Rajulun ta'allama al-ilma wa 'allama wa qara'a al-Qur'an, hambuk usog imingat nanuntut ilmu, pag-ubos ng Hindu siya biyayan. Guru iban sin nagbasa Qur'an, la ilaha illallah. Narain dito ato fa'utiya bihi fa'arrafa Allahu ni'amahu fa'arafaha. Hiparatong narain dito ato intong bas pahala niya. Ampas ipaingat kanya rito ato amo na inintong bas pahala mo. Kaingatan niya narain dito ato kuyakan na siya, ampas siya subon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Fama amilta fiha, unong insabab hinang mo, hangkan na nadawat mo yung pahala ini, unin aki sinusog ini, ta'allamtu fika al-ilma wa 'allamtuhu. Nanuntot ako laong niya ilmu karna mo, iban nang Hindu ako sin ilmu karna mo ya Allah. Wa qara'tu fika al-Quran, iban nagbasa ako sin Quran karna mo ya Allah. Unin ibayta kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, kadabta, puting mo. Walakinnaka ta'allamta al-ilma wa 'allamta liyuqala alim. Puting mo sumagawain ikaw, nanuntut kau ilmu, nang Hindu kau sin ilmu, hasupaya bantuhon kau maiyan kau alim. La ilaha illallah. Wa qara'ta al-Quran liyuqal qari. Nagbasa kau sin Quran na supaya bantuhon kau, in ikaw Masya Allah mamamasa Quran. Faqad qil, na nadawhat mo na sindito ha dunya. Biantog na kau si manusia, guru dakula, alim, iban magbawas sa Quran. Amyati maksud mo, nadawhat mo na rito ha dunya. Nawantog na kau. Summa umira bihi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Mahuli magdaak na rin dito hatuin Allah subhanahu wa ta'ala. Hipatilakbo siya pa pinal ka jahannam. Hipmu'muin pamayhuan niya, sampai manigabluan siya, manigubtiguan palang apinal ka jahannam. Waliyadu billah. Hikatu mga katawtay manghuran, hambuk usog nag-ibadat, sumagawa riya day maksud. Rajulun wassa'allahu alay wa'atahu min asnafil mal. Pialuwag sinallahu ta'ala hambuk usog ini. In amuin alta niya. Yanugaraan siya mataud ginisan sin alta. Narain di hayni fa'utiya bihi fa'arrafa Allahu ni'amahu hatta fa'arafaha. Hiparatong narain dito hatuin tumbas pahala niya biyan sin pagsadakkan niya. Amo na inin tumbas pahala mo biyan, kaingatan niya. Dito mayana surun na sin Allah subhanahu wa ta'ala na isab. Pama amilta fiha, unin hinang mo rin dun hayan, nung sinusog ini biyan, ma taraktu min sabil tuhibbu ay yunfaq fiha illa anfaqtu fiha lak. Wayroon na kulong yan nagkapin, tiranan, amuin kabayaan mo, magnapakarendo na hayan, pi sabilillah, buat malingkan, ina ko nagtatabarro, magbaranja, magnapakako, pi sabilillah, karna mo ya Allah. Unin ibayta kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala, kadabt, puting mo biyayan, puting mo, walakinnaka fa'alta liyuqala innahu jawad. Sumarawain ikaw, hangkan na kau nagnapa ka nagtabarro, hasupaya bantuhon kau, in ikaw taumamura.
Faqad qil, na nadawhat mo na in maksud mo rito adunya, biyantog na kau si manusia. Thumma umira bi fasuhiba ala wajhi hatta ulqiya finnar. Mahuli magdaak na Allah subhanahu wa ta'ala, patilakbo siya papinal ka jahannam, mahuli ang pahimu mo impamayhuan niya. Hatta ulqiya finnar, sampai manigabluan siya, manigubtiguban pala mapinal ka jahannam. La ilaha illallah. Mga katao tayo manghuran, siksa sintaw magririyak. Kita tanyo mga katao tayo manghuran, in mga ibadat nila, today nga mga ibadat sa laggo-laggo. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Sumagawa asawab sadya sinriya, naba talyat, tumisan pabiyarin laggo sin karayawan. Sampayin sila siksa sin Allah subhanahu wa ta'ala, biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, insungon nila apinal ka jahannam. Mga tao marayaw sa mga katao tayo manghuran, mga tao day nga mga bangsa muslimin, mag-ibadat mo Allah subhanahu wa ta'ala, hatat kala kiyugdan sin sakit riya, maksud magpabantog pamano siya, uno in amuin lunna niya pinal ka jahannam. Na ayaw tanyo lupas uning paghadji tanyo mga katao tayo manghuran, sin sasaat babantukan sin manusia. Ayaw tanyo palabi yung babantukan nila. Inyan sasaat da. Dahin sin amuin in palabi yung tanyo babantukan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iwan sin mga malaikat niya. Biyayan mga katao tayo manghuran, mangkaw mag-ibadat, katan ibadat mo, tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay sibo da katawakon kau abu haji, angkul haji biyayan, aun waktu di sab kaingatan si manusia, na wayro na to piyag tuuran biyayan. Wayro na to pagpiyag tuuran. Nabangin kita hati niya, karena ada sin Allah subhanahu wa ta'ala, na inyat to hati niya, lapas kita mga katao tayo manghuran. Sab aun din kaibanan manusia, na amuin, dukalan sila biyayan, tabiya dakuman. Labi lupa na to mga invitation biyayan, tabiya dakuman, na mauning pagdada, pagdukal, pagbanta, bang di kasulatan al-hajj. La ilaha illallah. May tamang kita naghaji. Hasupaya, recognition, dahil nga manusia, na bang biya ini maksud tanyo mga katao tayo manghuran, in siya, pakita kita na pamanusia. Pakita kita na pamanusia. Mag-ibadat ko Allah subhanahu wa ta'ala, sarang tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bantu kunda kau si manusia bang tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Bantu kunda kau si manusia, angkatun kau sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sa tulus ikhlas sa yung pangatayan mo. Dahil sinamin magriya kau biyayan, na hinaun kau sin Allah ta'ala, sampai kataan manusia. Sa bukisan niya to sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyayan mga katao tayo manghuran, in siksa sin amu in riya, hangkan na in Rasul sallallahu alaihi wasallam, kiyabukaan niya tuod. In Allah subhanahu wa ta'ala, biyarayta niya raisab, fawailul lil musallin, alladina an salatihim sahun, alladina yuraun. Nalka wail, kabinsanaan, kajuljanaan, siksa, maulul, nalka wail, hambuk day nga mga amu in dagbusin nalka wail ini, aw na dito hato, lihak, aun lihak, pagusyat to na dito hato naglamugay in katan, lumi biyayan. Tabi ada kuman yun inana, indugo, dahil nga mga manusia, mangi katan biyan, naglamud na rito hato in saho. Tabi ada kuman yun, dito sila siksaon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inda siyo, nakalamud din dito hato, in mga sila magsasambayang, pahil-pahil. Late mang late biyayan, sabi ni sipat si mga munafik, maita alladina yuraun. Pakita kita in amuin pag-ibadat nila biyayan. Pakita kita in pag-ibadat nila. Na hangkan na mga katao tayo manghuran, in Muslim, inini malayo kanya biyayan. Marayawin pag-iman niya. Sabi ni sipat sin munapik mga katao tayo manghuran. Sipat sin munapik. Sabi munapik, hipagpakita nila in karayawan nila, pamanusia. Pamanusia. Iban pag sirik ini mga katao tayo manghuran, sirik sibi-sibi, apabila way mo yundungan, sumusunod mahinang na siya sirik dakula. Sabab karena intiag niyat na sin pangatayan mo mag-ibadat, maghadji kau, hasupaya ako bantukon si manusia. Bukod na karena Allah subhanahu wa ta'ala, magsambayan ko, magsadak ka ko, magzakat ko biyayan, karena na si manusia, sirik dakula na mga katao tayo manghuran.
na mga kataw tayo manghuran, kita untan yung amuin bahagian sin amuin riya atawa kahalan biadiin mahitong kasya riya atawa bukun. Hati untan yun mga kataw tayo manghuran, atas upat kahalan biayan. In amuin riya pagpakita kita. Kahalan niya biyan, amuin manjari sumud in riya, iban sin hukuman niya. Upat kahalan mga kataw tayo manguran, bahagian sin riya. Panagnaan niya ay yakuna riya huwa sababul amal. Panagnaan in maksud tuud sin ibadat yaon, karayawan yaon, pag riya, pakita kita pamanusya, na in ini baktal tuud. Biya na sin pag riya sin mga tao munafik. In mga munapik biyayan, hipakita nila, ipalahin nila yung ka-Islam, sumakaw yung pangatayan nila, buko niya ito mga kataw-timon, kakupuran. Laong ta, lanso kahakuha, sumakaw bingit halawm. Na niya ito riya si mga munapik biyayan. Wayroon karayawan nila biyayan. Baktal in ibadat, sarta in sila sirik dakula biyayan, in amin kahalan nila biyayan. Nifakul akbar yato. Amiyat yung panagnaan, kaaunan, sin riya. Ini kadua biayan ay yakunal amalu lillah wal riya ma'an. Hikarwa kahalan sin riya amuna in kaunan sin karayawan yaun nag-agad in niyat. Karena Allah Ta'ala sarta ya abayan sin pakita kita biayan. Ya abayan sin pakita kita. Na in ini wahadan naw walladhi qablahu ma'zur. In amu in hikarwa ini iban sin panagnaan to baldosa in maginang kanya biayan. Sarta ghairu ma'jur, wairu untong bas pahala sin ibadat nila. Wa amalu mardudun alay. Inhinang niya, di tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabkya lamuran sin riya biyayan. Inhikatu mga kataw tayo manguran kahalan, ay yakunal amalu lillah, summa dakhalat alayhi niyatur riya. In kaaunan sin pag-ibadat mo, pagsambahayang mo, ataw uno-uno na karayawan, in niyat sin pangatayan mo, karna Allah subhanahu wa ta'ala. Manjari, hakitungan mayan, simud in amuin panasat sin saitan. Pagriya kau biyan. Pakita kita abiyan, parayawin pagbasa mo biyan. Na, painda fahadar riya, wa aradaan, lam yadur. Apabila, yatubangan mo yato biyan. Way ikaw nag-asip biyan sin sasat saitan yato biyan. Yatuhan mo, way ra ko nag-asip. In yato, di da makamudarat, di da mabaktaliin amuin, hinang mo biyan. Tay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah subhanahu wa ta'ala. Tay maunya tu di at makamudarat wayrun effect at mangi sumagawa wa inistar salama'ahu at ma'annat nafsu ilay fa inna hadal amal yabtul. Sumagawa apabila pagsasat sin saitan to pagriya kau biyan na yagaran mo na biyan nagriya na kau tuod pagubos yagaran na himayang na yung pangatayan mo magriya na ako biyan magriya na ako na inyat to ampayat tuwin ibadat mo pagsambayang na kaiban sin uno-uno na nabaktal na siya. Sumagawa apabila yatuhan mo. Kaya kau nag-asip sin sasat saitan niya to biyayan. Inya to di da mabaktal. Amo yat ini ka to mga kataw tayo manguran. Sabin saitan yan mga kataw tayo manguran. Maghigong hakas yan. Pagriya kau. Nayaw ko mag-asip yat to biyayan. Tuyan in panaw mo. Karna Allah subhanahu wa ta'ala. Hikaupat kahalan ay yakunar riya ba'dal amal. In riya panasat sin saitan, puas na sin ibadat marayaw. Paghinang karayawan. Na manasat na yung saitan, pahadi wasawisun, la asaralaha alal amal, wala alal ahamil. Amuin, pagubos mo nagsambahayang biyan, karna Allah subhanahu wa ta'ala. Pagubos ato, tagha na sadya, nang iong simod papikilan mo, riya sa to kaw, nagriya kaw, nagpakita-kita kaw. Na inya to, ayaw ko mag-asip. Inya to, waswas sin saitan, higong hakas panasat sin saitan, wayroon dato effect niya, wayroon kamudaratan, ayaw ko mag-asip at tubiyayan. Nabiyan mga kataw tayo manguran, sabab karna hati niya, in Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya, kaya ingatan niya rin maksud mo biyayan, sin pangatayan mo. Bang tulos ikhlas na, ay nakaw magpikil ununo, karna Allah subhanahu wa ta'ala, insya Allah subhanahu wa ta'ala, tayo maun niya tubiyayan. Dia nasin aun manusia biyan miyat to para Rasul sallallahu alaihi wasallam in ambuk manusia ini biyan na mabuka siya sin riya. Hadis din kan Abi Dar radhiyallahu anhu niya ambuk usog biyan hambuk usog biya para Rasul sallallahu alaihi wasallam hambuk usog nag-ibadat biyan. In maksud niya karna Allah subhanahu wa ta'ala sumagawa biyan tug sa sin manusia. Biyan tug sa sin manusia biyan.
in manusia tuin karna iniat sin pangatayan niya karna Allah Ta'ala. Manjari biantog sa si manusia. Unya turiya lang niya ya Rasulullah tawabukun. Unim biyata si Rasul sallallahu alaihi wasallam tilka ajilu busyral mu'min. Inyat to kakuyakan na rin di sinbar iman ha dunya. Tungbas na piausin Allah Ta'ala rin di ha dunya. Amuin bantuhon siya si manusia. Di lang siya kakuyakan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkan na lang takay na to. Bangkaw mawaya ang katun sin manusia. Bantuhon si manusia. Pag-ikhlas ko pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab mawaya kay man sindi. Ang katun ko si manusia. Bantuhon ko si manusia. Sabab may ta. Tulus ikhlasin pangatay mo. Kiyuyakan kay min Allah subhanahu wa ta'ala. Ang padapon magriya kau biyayan. Na inya to bungsiyan kay min Allah subhanahu wa ta'ala. In manusia bungsiyan da kay mo. Sabab bukisan sin Allah ta'ala. Ini kawati ini. Atau ay manusia hati ini. Pakitang tao hadya. Bukun damatan. Pakitang tao sadya biyayan. Nabiat mga katao tayo manghuran. Hambuk usog nag-ibadat biyayan. Karena Allah ta'ala. Pag-us biyantog sa sin manusia. In niat niya bukun karena pagriya. Unya turiya atau bukun. Naong si Rasul sallallahu alaihi wasallam tilka ajilu busyral mu'min. Inya to bonus na. Tutungbasan sin Allah Ta'ala beriman dan di dunya. Kakuyakan. Amin bantuon siya si manusia. Pag ikhlas ko pa Allah Ta'ala, bantuon da ko si manusia. Ang paadapunin amuin magriya kita biyan na amunayat to. Hinaon kita sin Allah Ta'ala rin di dunya. Hadlaw akhirat apinal ka jahannam. Apinal ka jahannam mga kataw tayo manghuran. In amuin tungbas kato. Mga kataw tayo manghuran. In riya ini hambuk sakit siya. Sarang siya ubatan mga kataw tayo manghuran. Na atas tu parakala. Panghati ilmu. Apabila gumawot ang pangatayan tanyo suminop. Inshallah subhanahu wa ta'ala kaubatan niya tuin riya. Amuin baya tabiayan. Dumawhat babantukan dengan manusia sabsin pag-ibadat. Panagnaan mga kataw tayo manghuran, tumtumain manusia, wayroon gaus nila uno-uno biyayan. Wayroon gaus nila. Misan pa kiyuyakan na kay muing katan manusia katilingkal dunya, di da sila makaril kamumpaatan kay mo. Di da ikasung sin rijiki mo misan ang kasungit. Di da ikasung sin pangumulan mo misan ang kaadlaw. Misan pa isab in manusia katan din dia katilingkal dunya diugalan na kay mo di da makadil mo darat kay mo sabab in manusia wayroon gaus nila uno-uno kan siureng gaus dito tunggal Allah subhanahu wa ta'ala tunggal dari to hada Allah subhanahu wa ta'ala in gaus sabab siya in tunggal mag-amulay sin pagkaradyaan hangkan na rin diya nilaong iyad Ibn Fudail rahimallah man arafan nas istarah isiyo in kaya ingat na nin hakikat sin manusia humayang nin pangatayan niya. Humayang nin lomdaghal niya. Di na siya mag-inu-inu biyayan. Di na siya dumaot, babantukan din nga manusia. Sabi manusia, di da makadil mumpaat. Di da makadil kamudaratan. Biyabaita si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita niyo mga kataw tayo manghuran. Wa'lam law annal umma. Wa'lam annal ummata. Ingata, misan pa yung ummat ini. Manusia katan. Lawid stama'at ala ayyan fa'uka bisyan lam yan fa'uka illa bisyan kad kataballahu lak. Nagpuon na katan, dumihil kayo mo kamumpaatan, karayawan, kiyuyakan na kaming katan manusia, biantog na kaw. Di dayan sila makariyal kamumpaatan, uno-uno na buat malaingkan, diin namin amgyud amin gyanta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Wa inid stama'u, misan pa sila nagpuon na, dumil kay mo kamudaratan ala yadurru ka bishayin lam yadurru ka illa bisyan kad kataballahu alayk. Di da makadil kay mo kamudaratan bot malaingkan diin gyanta kay mo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya tunggal dayain kawasa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw na dahi nga sabi at ay nako magpakita-kita pa manusia. Wayroon da gaus nila. Bisan ko biantog na sing kata manusia in iyan wayroon da mga kataw tay manghuran. Wayroon da kamumpatan sa wayroon kawasa si manusia. Hikaruwa mga kataw tayo manghuran. Hati niya, may nang ubat ini sinriya, tumtuma. In bangkaw nagriya, karna dumaot kaw, sin amuin babantukan pa manusia, huon bantukan kaw si manusia panagnaan. Sumagawa ka hinapusan niya to, mabut sampay padlaw akhirat, hinaun na kaw si manusia. Sabab karna,
Hisiyon biyong siyan kay mo Allah subhanahu wa ta'ala. Kita niyo yung si Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manil tamasa manil ridan nas bisakatilay siyo in naghinang siya biyayan. Karena sin rida sin manusia, kuyahan ka ni manusia, magriya na siya, magpakita-kita. Misan da kabung siyan sin Allah ta'ala, sakit Allahu alayhi. Kabung siyan sa sin Allah ta'ala, wa askhata alayhin nas. Iban pabung siyon da kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala mga manusia. Sumalawa apabila kau nag-ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Karidaan kau sin Allah ta'ala, kakuyagan sin Allah ta'ala, mag-ikhlas kau kanya di kau magriya, unim biyayta sin Allah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Manilta masarid Allah bisa katinas, hisiyo-siyo indi mauhat, nagtuyo, naghinang, sin rida sin Allah ta'ala, misanda kabung siyan si manusia, radiyallahu an. Karidaan sa sin Allah ta'ala, wa arda'anun nas. Iman papagridaon na sin Allah ta'ala kanya yung mga manusia. Na, pag-ikhlas ka pa Allah subhanahu wa ta'ala, ang katunda kau, sin Allah subhanahu wa ta'ala, man singkatahan manusia. Dahil si magriya kau biyayan, buong siyan kay min Allah ta'ala, sampai manusia. Hangkan na lang Imam Ibnul Qayyim rahimallah, idha lam tukhlis, fala tat'ab. Bangkaw lang niya di na mag-ikhlas, ayaw na ko maglaul sin ginawabaran mo. Magbasa ka Quran, magsambahayang, maghadjiin, pasusin sukaran dito hatto, magsadak ka, magtabaro sin alta. Karena ipakita kita mo pa manusia, bukun ikhlas, ayaw na ko maglaul lang Imam Ibnul Qayyim rahimallah. Maita, sabab di mo ramadawhat in babantukan si manusia, hapanagnaan sadya, mahuliyat to, hinaunda kaw si manusia. Di mo ramadawhat, sabyong siyan kay mo, in Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kato mga katawte manguran, mahinang ubat, sinriya, ataw maig, in amuin, subta, sin amuin babantukan di nga manusia, tumtuma, in katan, ni'mat din dun hayan, in tagmustahak, sin babantukan yan, bukun ikaw, Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab maita, parman sin Allah ta'ala, wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Uno-uno na, nikmat din doon kanyo iniyan katan deng Allah subhanahu wa ta'ala. Nabangkaw, mabaya bantugon hat sabab sin ilmu mo biyayan. Atawa in ikaw tao marayaw. Hisyo in naghidayat kay mo, Allah subhanahu wa ta'ala. Hisyo in naghanugara kay mo ilmu, Allah subhanahu wa ta'ala. Bangkaw, magsadak ka biyan na supaya bantugon ko matawad sin, amin mamura. Tumtumahisiyo in naghanugara kay mo alta, Allah subhanahu wa ta'ala. In kawasa, in pag-ibadat mo, tao mabuntol kaw, hisiyo ng hidayat kay mo, Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabiat to, tumtuma, intag mustahak, singkatan, babantukan, bukun ikaw, Allah subhanahu wa ta'ala. Sabing katan, nikmat nandun kay mo, inyan katan, dahil nga Allah subhanahu wa ta'ala. Nabiyan, mga kataw tayo manguran, mura-murahan, hati niya, mumpat ka to tanyo katan, diungog tanyo din nga pangadjian, sa dapat pagbarakat sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin katinggalan tanyo, impagyanun riya ini mga katawte manguran, sabi ini pakaradjaan dakula kiabukaan sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, mura-murahan, amuin hati niya, mahinang tanyo yato, hati niya, pangadjian dakula, katinggalan tanyo yung pag-ianun riya. Barakallahu li walakum fil Quranil Azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li walakum fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala abdi wa rasuli nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.